kodwa bengawaboni umzimba wonke, bengawabona ukusukela la kuya ngapha ngenhla ngemuva, bengababoni ngapha phambili, bengibabona ngapha ngemuva. Bebambana. Uma ngiyibona lento ngiyayibona ukuthi ilama video kade ngiwabuka efonini. Uma nje ngiyibuka nje kuyasho ngaphakathi unawa lama video kade wabuka efonini, yabona. Ngiyabona nawa lama video ena ngisafuna ukubuka. Lokhu uNkulunkulu lapho uthe mayefika bengasesi uNkulunkulu engimazi ngokweBhayibheli kuthiwa ulungile, unesihu, unomusa, unesihawu. Bese uNkulunkulu nje engingamazi, nami ngize ngaba namadoubt ngithi uthi uNkulunkulu ngempela. Manje uNkulunkulu uma efika lapha ngiyabonakala ukuthi le ndawo iyangishisa le ndawo enguyo, kodwa uthi hlala lapho wena, ungasuki lapho. Ungasuki lapho, hlala lapho wena. Angisakhona ukusukuma manje, ngibophekile ngihleli phansi straight, ngibophekile, angisakhona ukusukuma. Ahlala lapho wena. Ngihleli. Ukhuluma nabanye ngaphandle. La ngihleli ngaphakathi mina ngaphandle, ukhuluma nabanye uNkulunkulu ngaphandle. Balanda izono zami emhlabeni. Akakhulumi nami, ukhuluma nabanye. Bayamphendula bancenga uNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi lo yedwa noma urepresent umoya ongcwele angazi, kodwa khona lo kade emncenga uNkulunkulu one voice enhle right. Ngayibamba ke indlela ke sengibheke lapha la ngisebenzela khona ke, sengibheke khona nje straight. Angena ke. Ngithe mangena, ngithe mangibona lelidwala lekade ngivele ngihleli kulo, leli yadwala. Ngakhumbula ukuthi konje idwala uJesu. Ngikhumbulile ukuthi idwala uJesu. NoNkulunkulu wabona ukuthi ngiyakhumbula ukuthi idwala uJesu, wasumemeza kakhulu. Wathi thempelane egijima ubambelele edwaleni, wamemeza ngevoice. Ivoice. Wathempelane egijima ubambelele edwaleni, nami ngagcwala amandla ngathi awumadoda ngibambelele edwaleni, ngathi awuzathethelela izono zami madoda. Ngathi zathethelela izono zami. Umuntu uthi uyabheka kunevesi elithi itsha lenqabaya bakhe lona ngazi lisikhubekiso, liyashintshile lisikhubekiso. Mina ngithe mangigijima ngiyekule yadwala, le yadwala bese lisikhubekiso, bese ngingazangisiza. uNkulunkulu wangitshela ukuthi angitshele abalele bevuke into nje. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Siphinde sibonge ukuthi sihlangane namhlanje lana ke nje sikhuluma indaba ezimnandi, sikhuluma umuntu noNkulunkulu kuphela. Namhlanje soxoxa lezo indaba lezo. Angingedwa ke, nginesihambele nginaso la, ngine guest uphethe indaba impela nje. Ngizothi mina wena hlala ulindele ngoba ubufakazi bakhe biyokusiza kakhulu. But before asibulise ake ngiqale nje ngokucela ababukeli. Ngiyacela kakhulu babukeli ukuthi nibukele ama-ads. Isicelo nje le request nje, hayi kabi ukuthi niwabukele nje ama-advert uma ngabe edlala, especially uma ngabe ngekho made kakhulu. Lawa nje adlala nje mhlawumbe 3 minutes 5 minutes, hayi ngiyacela nje babukele ukuthi niwabukele lawo ma-advert ayaye asizeke thina ngama-fans ukuthi abantu abafana nenceko nje khona la eduzane kwami, but angisho ukuthi nayo mhlawumbe khona abantu abangenayo imali yokuthi bamove baze bazofika la e-studio. So ngawo lawo ma-fans lawa atholakala ngama-advert kuyaye kube lula ukuthi ke sikwazi ukuthi sithi hayi gibela zibani woza noma mina ngiyeza lapho kuwena. Kanti ke futhi ngiphinde ngibonge ukuthi ukhona nje umbukelo ojoyinile lana oyimember, ngasho nje ngithi kwamanje sasewani, ngiyambonga kakhulu. Nabanye abafuna ukujoyina nabo ba more than welcome. Ungaba imember ujoyine. I-aim akusikhona ukuthi sifuna imali, sifuna ukuba rich siyiKota 2 Media. I-aim ukuhambisa ivangeli ukuthi sikwazi nje ukusuka from point A to point B, sihambisa leli ivangeli leli kuphela. Khona nje la phansi la uyajoyina ube imember, iqala nje ku-R19.99 iminimum yakhona. Bekuyilokho nje bengithi ngicela nje ukukudlulisa, ngisanibulisa abantu emakhaya, ngiqolise futhi ngokuba mude kakhulu.
Sinosihambeli la esikhona uDlangamandla. Uthembelana ngithi. Uthembelani Thembelani Dlangamandla. Yes, Thembelani Dlangamandla sakwamukela. Ngiyabonga nje kakhulu nje Ncegu ukuthi ube nesikhathi sakho usuka khona. Uzofika la eSoweto. Uzoletha lobu bufakazi ngoba inhloso iyinhle. Ukuthi ufuna abantu basizakale. Ngicela nje ukuthi ukubulise nje ababukele emakhaya. Siqale nje ke sibabulise. Ngiyanibingelela babukele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yes. Awu alibonga igama lenkosi Nkosi yami. Yebo. Hallelujah. Hallelujah. Awu amen. Yebo, inceke sindisiwe. Cha mina ngisindisiwe egameni lika Jesu. Okay. Ngamamukela nje uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yami wayisiza kakhulu impilo yami namhlanje. Oh yes. Ngumuntu nje okholwayo. Oh. Amen. Ake siqale lana ke Ncegu. Ubani uThembelani? Qale nje lapho nje ukuthi ubani ababukela bakwazi bayakubona today ubufakaza nabo bazalwane emakhaya ngisho nje ngithi usebuya ngisho nasesihogweni uyamazi futhi uSathane kanti futhi noNkulunkulu uyamazi namademoni futhi uwabonisiwe unabo nje ubufakazi obu very deep kuningi nje engakusho but ngifuna kube uyena oyikhulumela konke ubufakazi nabo okwamanje nje ke sithola nje ukuthi ubani uThembelani uThembelane yes nje kahle uThembelane umuntu obekade kholwa okay esindisiwe nje lemakhaya bengisindisiwe lemakhaya ngikholwa futhi ngizenza zonke izinto zasenkonzweni even ekseni enkonzweni makuyiSunday yimi kade exhuma ibhikha bengikhuthele esontweni ngixhuma ibhikha benza yonke into makuthiwa kuzila ukudla ngiyazila makuthiwa kuyathandazwa nje ngiyathandaza bengumuntu impela okhuthele evangelini impela futhi nabafundisi bebebona ukuthi hayi cha masibheka lo muntu lo kahle uyoba umuntu othile evangelini abanye bebeze bengitshela ukuthi yazi wena kahle evangelini uzoba umuntu othile evangelini siyakubona indlela owenza ngayo. Okay. Ngikholwa nje kakhulu ngisemakhaya ngifuna uqamba amanga. Kodwa manje inkinga iqale sengila khona la eGoli. Eyaqala inkinga. Ekhaya kukuphi mhlambe? Ekhaya kusophongolo. Ophongolo okay. Ophongolo eNatali. Yes. Yebo. Suka lapha nje ophongolo eNatali. Yebo. Siyaza la njoba usho nje ukuthi indaba yaqala mawufika la eGoli. Ekhaya bangaki? Ekhaya kumama. Angazi ke ungachaza cause ngazi stories zakho sime kanjani kumama yes mhlawumbe or mhlawumbe ubaba nabanye abantwana ngaphandle angazi. Hayi kumama sibayi 5 kumama. Ya sibayi 5 kumama nje kunobhuti wami omdala nosisi wami nje omdala. Yes. Bese kulandela mina bese kuba ke yilabo abancane. Kodwa sibayi 5 kumama bese uma kumamkhulu. Yes. Mamkhulu khona abanye usisi bami abangumamkhulu futhi. Nje. Yebo. Futhi nikhula nonke. Sikhule sonke kodwa kumama ngithi umama uhlala usho ukuthi unomuzi wakhe nje. Mina ngikhule vele ngihlala naye mama ngasuka ekhaya. Ngahamba ngayohlala nomama. Okay, single parent. Single parent. So nami ngikhulele kuye ngihlala kuye nje. Yes. And into ebengiyithanda ngayo ukuthi nguyena umuntu kahle osifaka esontweni insindiso kahle ukukholwa nje kwafika ngaye esforced ukuthi asambe nisiye kule esontweni leli elali nensindiso. Okay. Singene ngaye ke ensindisweni ke nguqale lapho ke nje ukukholwa. Nikhulela khona sebancane. Ngasho ngithi yebo khona ngasho ngithi ensindisweni ngikhulele khona ngoba insindiso ngiyiqale ngimncane. Yes. Yebo ngiqale ngimncane ke. Yabe ngimncane ngathi bengisase primary.
uma ngiqala insindiso ngakhulela khona nje insindisweni Oh, yes. ngihlalile kakhulu insindisweni isikhathi impela amen. Usakhula usasemncane khona mhlambe ama visitation wakwaba nawo avela kuNkulunkulu mhlambe Ngasho ngithi mangikhuluma iqiniso akhona usasemncane ngisemncane ngoba ukuvakashelwa kahle uNkulunkulu noma imbono esuka kuNkulunkulu into engiqale ngimncane unangaki nje mhlambe mawucabangela mhlambe ngangila la ko 15 16 oh okay yebo alright yeah mhlamba isiqale lapho yebo nje ngeke ngayibona imbono impela omunye ngake ngaze ngafakaza ngawe esontweni yes ngama ngaphambili noma ke nganga understand ukuthi le nto yayiyini kodwa nje kuwe kwenzeka impela lokho nje ngibona nje mhlawumbe kube khona into engiyibonayo nyana uNkulunkulu yebo hayi awusisharele nathi Nceko singakujabulela ukuthi usisharele ukuthi wawuboneni ngaleso sikhathi mangakhuluma iqiniso mina uNkulunkulu uma indlela angivakashela ngayo bese ngingaye esontweni ngihlelele nje ekhaya siphuma nabangani bami sihamba amabheshi lemakhaya ngingasayi esontweni at the age of 15 ya la ko 15 sihamba amabheshi ngingasayi esontweni nje vele kanti ngelinye ilanga ekhaya kwakudlalwa ingoma yencandweni Christ Ambassadors yes ngathi mangiqeda ukuzwa le ngoma ngaba nokujabula engakaze ngibe nakho empilweni yami ngangijabule ngalendlela engakaze ngeke ngiyibone lama ngazi ukuthi ithini angisayikhumbuli ingoma yakho kodwa ngathi le nethi Zulu khaya lami kodwa ngisayikhumbula kodwa ngathi le nethi Zulu khaya lami yasho incandweni ayi ngathi mangiyolala ngangijabule ngokunye ukujabula noma ngithi ngiyalala kwanginokujabula kwangaphakathi ngathi mangilele ebusuku ngaphupha omunye umhlaba owawumuhle isimanga ngabona into eyayindiza phezulu like iparachute la kule parachute kwakunengubo leya igqoke uJesu emhlophe ubumhlophe bakhona ngathi abukho la emhlabeni bengiqala ukubona ubumhlophe ngagijima ngayibamba ngangijabulile nakhona kule vision ngijabule ngokunye ukujabule engakwazi ngayibamba le ngubo ngabatshena ke esontweni ngafakaza ngicabanga ukuthi esontweni mhlawumbe abangi-understandanga ukuthi ngikhuluma ngani ngaqhubeka nesonto bisonto vele bese ngangasayi lapha esontweni kusho ukuthi ngingasho ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe uqale kanjalo kuyibonakalisa kimi ngimncane yebo okay now sesiyabuya ke uthe indaba yamosheka mawusuze eGoli indaba imosheke kahle sengisegoli qale lapha indaba ungimosheka ngizofuna umsebenzi eGoli ngifika vele eGoli ngumfana vele umthanda uNkulunkulu futhi oyikholelwayo bengikholwa ke kodwa ke ngisho ukuthi bengikholwa kodwa ukukholwa lokho kwethu uyakholwa kodwa ushele ube nentombi ube nayo yonke into ukholwa vele sekujwayele vele umuntu uma ekholwa akunanda bekungena kimi bengakuboni kuyinkinga lokho benginentombi nje benginayo intombi benginayo ngishela futhi kodwa bengikholwa nala eGoli nje ngayithola nabenginayo nanentombi la eGoli ngishela futhi kodwa ngikholwa kodwa lapho engawa khona ekholweni ngiwe sengila eGoli ngiwe ngila eGoli ngoba uMastandi wangikhipha endlini wangikhipha endlini ngenxa yendaba zamarenti kwaba nenkinga nje nyana emsebenzini uMastandi wangikhipha endlini ngase ngihlangana nomunye umngani wami ngathi ngamcela umngani wami ndoda angisesimene esibucayi engcono ngithi ukuqala lento ukuthi ngithi kushaya one mhlambe ngikhipha istress kwaba uqala kwami kumhlolo ngaqala lapho ke ngaba umuntu ovuka ngotshwala alale ngotshwala yebo ngesikhathi emakhaya usahamba amabheshi beningaphuza no besiphuza kodwa akusinto eyayikimi utshwala bengithi nje kancane bemingekho kimi kodwa bengibazi utshwala kodwa ukuthi ngibe isidakwa ngoqalela eGoli yes yebo right usuyangena ke manje utshwaleni awusasebenzi manje usuhlala nomngani wakho manje iqhubeka kanjani hayi
umsebenzi angithi khani besimise emsebenzini saphunyelwa ke imali zama UIF. Ya, so leyo mali yama UIF engangiyithola lapho. Cha bengiyithola impela imali ngoba ubunokuthi uthi inyanga ingene nje imali ebonakalayo. Leyo mali leyo ngizoyishaya yonke otshwaleni. Until saze savula emsebenzini bese nje ngiyisidakwa. Imali bengidla nje njengamaphepha angayiboni nokuthi yini. Ngibuphuza utshwala. Isonto impela ngalikhohlwa bengisonta futhi lapha kodwa ngagcina isonto ngiliyeka. Ngaliyeka isonto ngoba bese nginomali nje. Ukholwa ngingasekho ngavele ngaliyeka isonto futhi kwabalula nokuyeka isonto. Ngaliyeka nje angiyibonanga nokuthi mhlambe ngenza inkinga ngokuyeka isonto. Ngaliyeka nje isonto ngaqhubeka ngaba nabangani abaningi kakhulu ababhedayo. Ngaba umuntu nje wasezweni ophila ezweni ngaba inkinga nje ngaba umuntu ophila ezweni ngaphela leyo mpilo leyo abathi isoft life mabeyisho. Nawe udla isoft life. Cha isoft life mangathiwa ngikhuluma iqiniso. Isoft life cha ngiyidlile. Ngiyidlile isoft life futhi isoft life ayideleki. Ngiyidlile isoft life. Ngidlile imali. Mhlambe lo mali noma mhlambe komunye umuntu ingabancane kodwa kimi lo mali engangidla kimi ibinkulu ngibona manje ukuthi ibinkulu. Ngoba cha ngidlile imali ngiphuza imali iphelela eintombini enye. Nasekhaya bengingasabaze ekhaya abengafaka imali futhi ekhaya. Bengafaka imali noma umama engifonela ecela imali ngimplanela ukuthi yazi mama ngizokugaya imali kule viki elizayo kodwa bengakhona ukufaka imali because bese ngibambekile kakhulu lempilo ade ngiyiphila bengiyenjoya kakhulu ngoba kuthiwa isoft life futhi bengiyibona ngisekugcineni ngisekuphileni okucomfortable engakaze ngikubone. Umuphi lo nyaka lo 20 bani nje around mhlambe mawucabangela utshwala kahle mangikhuluma iqiniso utshwala ngathi ngiqalanga ngo2019. Ya 2019 usuzophela cause utshwala ngiphuzile noma ngakabali kahle is like boma 5 years or 4 years. Ngisotshwaleni ngiyisidakwa nje esixaka ukwenza. Khona manje usaphuza? Cha manje angisaphuzi uNkulunkulu wangisiza wayisiza impilo yami. Amen. Futhi bawubhema. Ya khona ogwabe ngubhema noma kugwabe ngisizona izinto zami ngoba bengibhema uma ngiphuzile. Okay. Right, uke wakhuluma indaba la yokuthi nakho ukuxakekile lapho uhamba nomngane wakho. Angazi kunini uma ngabe nizohamba nabangani niye eMpumalanga kwaMhlanga. Yebo bese kwaMhlanga sinqamula unyuye. Sinqamula unyaka ka2022. Singena ku2023 bekunyuye. Ngihambile nabangani siye kwaMhlanga. Yes. Laphana besiyojabula nje futhi bekumnandi. Kodwa inkinga iqalela khona uma ngifika le kwaMhlanga abangani bami laba kade ngihamba nabo. Bangishiya ngedwa. Ngithe mina mangisuka ngithi ngizama ucinga abangani bami. Ngabacinga ke ngingabatholi. Ngabacinga ngithe uma ngibacinga ngaphaphama angazi ukuthi zacisha nini izibane mhlawumbe ukuthi kwenzakalani kodwa mina ngaphaphama kunabantu abangixhakile. Omunye ngibambe ngapha omunye ngibambe ngapha. Uma ngivula amehlo ngibona indlu emnyama ende. Mhlawumbe ngayifanisa noRondo kodwa akusiwo uRondo. Ende nje emnyama. La phansi kunentuthu engakaze ngibone uma uyibheka le ndawo ngathi indawo nje yabantu ngasho ngithi ngathi indawo yabantu nje abafileyo uma uyibuka nje. Ngathi indawo yabantu abafileyo. Ngabiza ngalikhumbula igama lika Jesu ngoba before ngangikholwa. Noma ngalesa sikhathi bese kholwa sengiyekile kodwa ngangikholwa before ngalikhumbula igama lika Jesu. Ngalibiza igama lika Jesu ngenye indlela. Ngegama lika Jesu ngamemeza kakhulu. Bangiyeka labantu babaleka ngibazi bashonaphi. Yebo ngilapha kwaMhlanga. Bathela abantu uma bengiyeka behamba. Ngaqhubeka ke nami ngahamba ke lapho ke. Ngihamba sengibiza negama lika Jesu kodwa angazi endleleni kwenzakalani. Kodwa ngaphaphama
ngilele nje ngibheke phezulu uma ngivula amehlo ngithi ngithola ngilele emseleni ngathi kunabantu abangibambile bangilahla emseleni or abantu or mhlambe bengisemontweni ngathathwa ngayolahlwa or kwenziweni kodwa ngathi bengumuntu olahlwe ngoba akwazi ukuthi ngeke ngangibekwa yini emseleni nama ngiunderstand ukuthi ngangibekwa yini emseleni ngaphapha manje ngisemseleni futhi bengiyisopa ngimangala ukuthi kwenzakalani qale lapho ke indaba la yaqala khona iqale lapho hayi asiqhubeke nayo yebo yes awuthi ngiqhubeke nayo yes iqale lapho ke indaba uma ngivuka nje lapha engavuka khona kuleya ndawo sengibuza ukuthi hawu kunendawo kade ngikuyo ngisho ke ngegama ukuthi kukuphi la kade ngikhona khona ngibuza abantu ukuthi ngicela bengilayela lo muzi kade ngikuwo because akekho umuntu ongawazi lo yamuzi lo kade ngikuwo umuzi waziwayo okay abantu mabengilayela ngathi bangilayela ngathi bengilayela ngiyabona ukuthi phela lapha nakumele ngigibele nakunamali enangazi ukuthi ngifike kanjani la kule ndawo engikuyo ngifike kanjani ngihambe kanjani le distance ngiphaphame kanjani la ngibona ukuthi ngeke ngifike la kahle kahle ngilahlekile ngempela la ngwenye indawo phela la lapho khona ke ngazama khona ukuhamba ngizama ukufona ngiphethe nefoni ekhikhini ifoni ayingeni and abantu laba kade ngibashiyele abangani bami nabafowethu kade bekhona lapha abala igoli bathi amafoni bebewa-onisile be-on kodwa mina mangibafonela amafoni abo bekhuluma umlungu ekuvoicemail yeah qale lapho ke indaba yami ngithema ngikuyo leya ndawo leya ngasuka ngahamba ngithi ngifuna ukuhike ngifuna imoto ezizongithatha zingilethe eThembisa ngahike ngitshenthi nabo bazongithola mhlambe khona la endleleni bengithathe ngithe ngisahamba endleleni kwaba khona abantu abafika ngathi bazongilanda bekhuluma nami labantu ngingababoni bakhuluma ke labantu lokube busy bekhuluma uzwa ama voice angibaboni ngizwa ama voice nginokubabona kancane kodwa ngingababoni futhi ingqondo yami ingangitsheni ukuthi ibinga like angazi ube kanjani lokho ngikhuluma nabo ke labantu kuthe labantu lokho ngihamba ngikhuluma nabo bengixakile kanjalo ngihamba ngikhuluma nabo kuthe nje sekuthi kuhalala kancinci abe ngabo 4 yilapho khona ke ngiqale khona ukuzwa kukhuluma abantu ke abanye bakhuluma ngapha kweindlela sengihamba lapha kade indlela emgaqweni abanye bangapha abanye bangapha umuntu oqale ngambona ngabona umuntu nje ehleli phakathi ehlathini ephethe ugwayi okay aninavele umuntu kade ebhemela ephethe ugwayi ngisondele kuye mina lo muntu kodwa manje uma ngisondela kuye lo muntu uyabonakala ukuthi akusiyena umuntu wasemhlabeni like ophila uyabona ukuthi akusumuntu ophilayo ngasondela ke kuye phethe ugwayi mangithi ngithi ngimbona akasekho mangale kwenzakalani ngaqhubeka ke ngayihamba ke indlela yakho nibinde kugcwele abantu inqwaba abanye baphuma ngapha abanye babamba izingane abanye inqwaba abanye bangilandela ngemuva abanye beza ngapha abanye beza ngapha uyababona bonke laba bantu ngiyababona bonke laba bantu ngibabona ngamehlo okay lapho sengiqalile ngiyathandaza ngoba uma kunzima umthandazo uyavuka yabona umthandazo noma ungahlala ungathandazi ubalekele umthandazo uthandaze mhlawumbe umthandazo nje uma ulala kuphela kodwa uma kunzima uyawukhumbula umthandazo uvuka nje wona kuphela umthandazo ngoba iyo kuphela into vele engakusiza makunzima nami wavuka kumthandazo ngama ngumthandazo ngahamba indlela ende lokhu kunjalo ngaze ngayophumela kwenye indawo ebiyimoli okay la khona ke engangizama khona ukucela ngangifuna ama-taxi ayethembisa mangifika kule ndawo eyimoli kwasho ukuthi lapha lezi zinto kade ngihlangana nazo endleleni noma khona namadimoni ngathi la madimoni ahambile ayokhuluma nabanye abantu bakhona kuleyo ndawo leyo ukuthi laba bantu mabengibona ngoba kwakunabantu lapha nakade ade bengigijimisa ngithi ngiyangapha begijima bezama ukungivalela ngithi emoli ngithi ngiyangale befuna ukungivalela ngithi ngiyangale befuna ukungivalela ngingakhoni ukuphuma ya uNkulunkulu ke uqale lapho ukuzonginceda kuNkulunkulu ungincede lapho kuNkulunkulu
uma ngikuleya ndawo emall labantu lokube ngigijimisa labantu ngithi ngiyababalekela abanye beqhamuke ngapha ngithi ngiyangapha abanye ngiyababona bangilandela ngemuva uma ngithi ngibheke emuva ngiyabaqalaza bese bekhuluma bodwa ngithi ngihamba ngiyangapha kwenzakala nje into ekanjalo yilapho khona uNkulunkulu afike khona ukuzongilanda okay yonke leyo nto leyo yebo ufika kanjani nje like uza ngaluphi uhlobo uNkulunkulu mayefika lapha noma ngeke ngize ngichaze ukuthi kahlahle ngichaza okuningi because angifuni ukuchaza kahle kwakukuphi kanjani kodwa ufika uNkulunkulu sengihleli khona eduze kwemall kodwa nje kwenye indawo engangihleli kuyo wangifica uNkulunkulu ngihleli phansi ngixakekile ngifuna iplan lokuthi ngihambe umfica nje uNkulunkulu ngihleli phansi ngixakekile wafika uNkulunkulu wakhuluma nami ngangiqala ngiqala ukuzwa ivoice kaNkulunkulu ekhuluma ngamuzwa uNkulunkulu ekhuluma nami ngamuzwa kodwa bengingamboni ngiqalaza ngithi uphi uNkulunkulu ngiyamqalaza ngoba ngiyamuzwa ekhuluma kodwa angimboni ebekhuluma ebengakhulumi mhlawumbe uthi ebekhuluma mhlawumbe ngonembeza kodwa ebekhuluma kliye ekhuluma nje normally ngimuzwa mhlawumbe uma ngake ngikhuluma ezinye izinto uNkulunkulu ayikhulumile kimi yes engakusho kokuqala ngathi uNkulunkulu uma ekhuluma uqale wakhuluma ngezilimi izilimi zakhona uma ngilalela zicishe ezifane nalezi ezasemasontweni kodwa zihlukile ke zona zithe ukuhluka ziyafana nazo kodwa zihlukile ngizamile ukuyifananisa nazo kodwa manje zihlukile kakhulu hayi kakhulu kodwa zihlukile zona kodwa icishe ezifane nazo wakhuluma ke ngalezo izilimi ukayikhuluma ngazo kwakhuluma uthe mase ekhulumile ngelimi because bengingamuzwa ukuthi uthini washintsha kwasukhuluma isiZulu nami ngamangala uthi uNkulunkulu uyakwazi ukukhuluma isiZulu wakhuluma kuNkulunkulu isiZulu amazwi angiwakhumbulayo wakhulumile kimi uNkulunkulu uthe ngoba bengibiza ngegama straight ethi Thembelani wathi uNkulunkulu uThembelani thanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho ngayo yonke ingqondo yakho usho uNkulunkulu wathi uNkulunkulu Thembelane ngiNkulunkulu ngimdala ngigugile usho uNkulunkulu wathi uNkulunkulu umdala ugugile wakhuluma kuNkulunkulu uNkulunkulu mekhuluma ukukhuluma kwakhe kuwe uyezwa une authority uma ekhuluma ebeni mayekhuluma uduma izulu kube khona ukukhala kolwandle uyaluza ulwandle mashama gagasi kube khona ukukhala kolwandle bese ivoice yakhe kuba ngathi umuzi ibhubesi mali libhodla naye bebhodla njengebhubesi njengoba nje ibhubesi lisuka libhodla naye bebhizi lapha ekhuluma impela ebhodla njengebhubesi wakhuluma kuNkulunkulu ngicabanga ukuthi okunye uNkulunkulu kade ekhuluma angeke mhlambe ngikwazi ukukhuluma mhlambe okwamanje kodwa ukhulumile uNkulunkulu uthe mayesekhulumile wangitshena uNkulunkulu ngensindiso wangitshena ngabantu abayosindiswa wathi ubani emusho ngegama wathi ubani uzosindiswa ngenxa yakho wathi nobani waze wasindiswa ngenxa yakho labantu uNkulunkulu akhuluma ngabo ngikhuluma manje oyedwa wabo usuyinceka kaNkulunkulu uyashumayela usindiswe uNkulunkulu wathi usindiswa ngenxa yami usindisiwe manje uyashumayela iyinceko ngoba nje ngikhona nje la ngoba ngifakaza yena akekho uyoshumayela kwenye indawo uyashumayela nje kungimangazile lokho uma kwenzeka into uNkulunkulu ayikhuluma yenzeka njengoba eshilo ingimangaze kakhulu kodwa kwenzeke njengoba uNkulunkulu washo uNkulunkulu ke wakhuluma ke izinto wakhuluma kuNkulunkulu wakhulumisa nabanye abazalwane engibaziyo kodwa engingasho ngithi mina mangikhuluma iqiniso abazalwane nje engibaziyo mina kodwa anginabo ubuhlobo mhlambe nabo kodwa ngiyabazi futhi angibajwayele njengomunye nje ubaba Nkosi yami osemdala engimuzwe
ekhuluma ngezwe ivoice yakhe ekhuluma phambi kwaNkulunkulu yonke into esiyenzayo la emhlabeni even ivoice iya record hayi wena kudlalwa i-recording yomunye elinye nje ubaba oyikhehla Nkosi yami uyikhehla nje selilidala Nkosi yami angazi ngikhulume naye lo baba angazi ngimqala ngaphi mangathi wangifuna ukumtshela uNkulunkulu wathini ngaye angazi ngimqala ngaphi futhi ngiyoya kuye kanjani kodwa nje ngamuzwe ekhuluma phambi kwaNkulunkulu into nami ngajabula Nkosi yami phela ubaba ubani lo nokhuluma lapha phambi kwaNkulunkulu wadlala nanomunye Nkosi yami edlala naye i-recording yakhe la khona phambi kwaNkulunkulu ngathi le voice ngiyayazi ubani futhi lo wakhuluma kuNkulunkulu izinto ezinhle lezi azikhulumayo ubaba lo i-recording le i-recording kababa ubaba kade eyithandazela umthandazo ajwayele ukuthandaza kade eyithandazela kodwa ukuthi bethandaza eduze noNkulunkulu yes kade eyithandazela nje ubaba nomunye kumfundisi uNkulunkulu amncoma phambi kwami omunye umfundisi lencekulena ngifika la eGoli isonto elokuqala engangena kulo ngiyokhonza khona umfundisi ostreet ngenye indlela ustreet lo mfundisi ushaya yonke into lo mfundisi ushaya yonke into uNkulunkulu amncoma phambi kwami lo mfundisi noma ke ngingakaze ngilithole ithuba lokuthi ngiyokhuluma naye usho ukuthi ngaba inkinga nje mawungasho ukuthi liphilelo bandla lisethembisa lelo bandla akusili ibandla lona khona likhulu phela ubakade labakhona kodwa akusili ibandla elidumile neligcwalayo ngoba lihamba kusho ukuthi bona bahloniphi ivangeli bafuna ukuthi kuphilwe straight manje aligcwala akusili ibandla elithandwa kakhulu kodwa nje lo mfundisi ngeze uNkulunkulu mayekhuluma ngaye ngathi kusho lo mfundisi uNkulunkulu umethembile mayekhuluma ngaye kanje nami le nto yanginikeza isibindi sokuthi uma ngithola ithuba lokuthi ngibe khona nami mhlambe ekholweni kube ivangeli lalomfundisi kwaba into engiyithanda ukuthi ngithola ivangeli elicishe lifane nalo yona lenceko uNkulunkulu bese waqhubeka impela wakhuluma kuNkulunkulu Nkosi yami uthe uNkulunkulu mayekhuluma ngoba mina bengimlandela ngengqondo wathi uNkulunkulu thembelani ungangilandeli ngengqondo mangikhuluma ngase ngiyayithulisa ingqondo mina bengingazi ukuthi ingqondo ayikho into efihlekile phambi kwaNkulunkulu uzwa nje yonke into wathi ungangilandeli thembelani mangikhuluma mina waqhubeka ke wakhuluma ke nangabo Facebook nangabo nangjana impela angazi uNkulunkulu mayekhuluma ngalezo zinto ukuthi ngoba yena bekhuluma angifuni ukukhuluma indlela akade ekhuluma ngayo ngoba yena ukhuluma ngegunya manje kunzima ukukhuluma uNkulunkulu lendlela lento kade eyikhuluma ngoba uma ngathi ngiyakhuluma nami kuba nzima ukuyibeka yes mhlawumbe ngakhuluma okukodwa wathi uNkulunkulu thembelani ku Facebook bayozwa ngawe ku Twitter ku Instagram kuphi wathi bayozwa kusho ukuthi kahle mhlawumbe bekufana nesibusiso angazi washo ke kanjalo uNkulunkulu yikho ngisaba ukuyikhuluma izinto ayikhuluma ngisaba ukuyikhuluma nginokuyithatha ngivalele kimi ngaphakathi uthe uNkulunkulu esekhulumile wakhulumisa abakithi omunye nje umama okholwayo ngamkhulumisa lo mama angazi ngeke ngithi mhlambe kwakuyingilosi ngoba angiyazi ingilosi mina ngokuzwa kwami ngizwe kuumuntu okholwayo osindisiwe lo mama lona ungikhumbuze ngabantu abangani bami kodwa abangani bami kade engiphila nabo ezweni lokungakholwa wathi thembelani uyamkhumbula ubani uyambona ubani ngathi yebo ngiyambona wathi uyambona ubani ngathi ayi Nkosi hayi yebo uNkulunkulu ngiyambona abantu engibaziyo vele engibaziyo uNkulunkulu wakhuluma ngabo wathi uyambona ubani ngathi yebo ngiyambona kukhuluma lo mama wathi uyambona ubani uthi yini ngalaba bantu hayi wengakho just kusho ukuthi yena ebefuna ngibone ukuthi ayikho into abangayazi ngami or ngomuntu ngoba ngalesikhathi ekhuluma mina inhliziyo ibingitshela ukuthi uthi ufuna ngibone ukuthi ayikho into abangayazi ngami okay esho ukuthi thembelani uyambona ubani ngithi yebo ngiyambona wayesekhuluma nje ngabanye
yazi angibazi labantu abaseykhundleni laba abaphethe kwezombuso mhlawumbe noma koParliament kuphi angibazi ngoba ngaze ngwabamba amagama apho ababili wathi ababuyele eNkulunkulu angaze ngwabamba amagama apho uthe mayeqeda lapho ukuthi la sebashilo labantu ababili wayesuyacela ukuthi Thembelane ngicela ebandleni elukuthi endaweni ukuthi ungibingelele lubani ebandleni elukuthi endaweni ukuthi ungibingelele lubani ebandleni elukuthi endaweni ukuthi ungibingelele lubani abaningi abantu ngathi abantu bakhona bebefundwa ngathi bebafunda ephepheni kanje ngathi bebefundwa nje ephepheni lokho bafunda kanje kwase kulandela okhuluma ngezwi kade nje umuntu ngathi umuntu obaba okay ya wakhuluma naye yebo uma ngilalela ivoice ngathi ivoice engiyaziyo kodwa ngingize ngazi ukuthi ubani naye wakhuluma ke ethi ebandleni ukuthi ngimbingele bayithobile bebephansi beyithobe ngenye indlela engakaze ngiyibone bebephansi benomoya ophansi beyithobile ngenye indlela nama ngikaze ngizwa abantu beyithobe ngale ndlela babingelela ke ngihlangane kanjalo ke noNkulunkulu ya ngithe kuthema kuphela lapho mina yayisithi inhliziyo kimi angithola iplan lokuthi ngigibele ngiye eThembisa eMawukeni ngiyobatshena ngiyofakaza kuba ukuthi kwenzakaleni kimi wayesethi kimi uNkulunkulu hamba bekunabantu ade bekhona lapha wathi uNkulunkulu funa imali uzokwazi ukugibela uzokwazi ukuhamba ngigijime mina ngekulabantu ngithe ngisafaka labantu wathi uNkulunkulu Thembelane bayeke labo bantu ngiyabazi mina bayeke hambe endaweni ukuthi uzothola kanje ngempela uma ngiphuma leyo ndawo uNkulunkulu ayishoyo angiyazi mina kodwa ngithe mangiphuma naye le ndawo ayisho uNkulunkulu ikhona la ngithe mangifika ke laphana ngamthola impela lo muntu amsho uNkulunkulu wathi uNkulunkulu ngitshela ukuthi akakunikeze imali no akusakhuluma uNkulunkulu manje sekukhuluma umuntu omunye umuntu nje ungathi umuntu wesilisa akusakhuluma uNkulunkulu kodwa naye ivoice yakhe icishe ifane ayingeke ifane nekaNkulunkulu kodwa inokuthi ibuye ngathi icishe ifane kancane kodwa ayifani nayo ekhulumeke banama voice ama-voice abo uma bekhuluma banama voice angafani kodwa ama-voice abo nje makhulu ngoba nayo lenceke kade ikhuluma ngeke ngithi ngidosa ngazi nawo lenceke kade ikhuluma or ingidosi or inceke or umuntu akwakholwa ngazi ubuyizwe ivoice yakhe manje uthi Thembelane mtshele Thembelane uthi lo khulumayo angitshenele usisi lo okuleya ndawo leya ukuthi igama lakho uLethisha okay ngimtshene mthi yazi kuthiwe ezulwini noLethisha angangiunderstand akekho kumuntu ongakunderstand mamtshena leyo nto leyo angichithe lo sisi angichithe uthe mayengichitha lo sisi bese kuthiwe ezulwini Thembelane hamba bebe mina ngihamba ke ngithatha indlela yami ngihambe ngizama ukugijima ngiya eMawukeni la eThembisa ngibalekela le ndawo engikuyo ngiye eMawukeni ngifuna ukuyobatshena thina ngihlangana nento kanje ngithe ngisagijima bese bethe ezulwini Thembelane uma thina umuntu simthuma obathini ngicela ukukhuluma ngendlela abakhuluma ngayo ezulwini bathi Thembelane uma umuntu simbiza kanje besho ezulwini bethe simbiza kanje ngithi mina kanjani bethe simbiza kanje bathi ungayi lapha lawazi wakhona bathi uright ukhona la bathi abantu angazi bengazi ukuthi nabakhuluma ngani hayi bengibuyisele emuva okay ngibuyele emuva ngiyomtshena lo sisi bathe ezulwini igama lakho uLethisha bathe umphilisi bathi lo sisi uzophilisa abantu cha ngithi lo sisi ukhethiwe uNkulunkulu indlela thizeni angazi akafunanga ungizwa even into eyodwa engayikhuluma kuyi kuthe kunjalo ngifuna ukukhuluma enye into ukuthi ezulwini ngalesikhathi ngoba bekhuluma kanje benothando engakaze ngilibone emhlabeni nangendlela kade bengiunderstanda ngoba bengiunderstanda ngalendlela akekho umuntu okungiunderstanda ngale ndlela angaze ngizizwe ngibalulekile njengale ndlela le ngiqale lapho ngazizwa ngibalulekile because njengoba bengiyiphuzela bengiyibona ngumuntu vele ongelutho
nami ngizisho vele ukuthi vele indaba yami ayikho vele that's why ngiphuza kangaka vele ngiyayibona mina ukuthi ngiyinto nje engenamsebenzi bengiyibona ngiyinto engenamsebenzi kodwa uma eZulwini bekhuluma nami ngiyibone ngibalulekile ngendlela engakaze ngiyibone ngoba ngiexperience uthando abanalo engingakaze ngilibone lokungaba khona bengithume ke bethamba but bangisusa ke lapho uma bengisusa bayangitshela bathi hamba kanje ngiphume hamba jika ngapho bangijikisa kusho le ndawo engihamba kuyilokishi ingamalokishi ngijike ngelokishi ngiphume ngibhekele ngijike ngelokishi ngiphume ngibhekele ngijike ngelokishi ngiphume ngibhekele ngijike ngelokishi ngiphume ngibhekele until okay ngithe mangijika ngathola omunye umuzi kukhonzwa kusho ukuthi ile ndawo bakhonzela kuzo nje mhlawumbe ethi lapha kuloya muzi kuyasonto ngithole kusonto ngithi ngingena khona ngithi awuna umuzi babazalwane mhlawumbe bengangisiza because mina ingqondo yami bengitshela ukuthi ngifuna ukuhamba vele bengifuna ukuyethembisa ngithi ngizakungena kulo muzi bethi ungangeni lapho bekhonzwa bethi ungalingi ungene lapho ungangeni lapho phuma ngapha bephuma la bethi phuma ngapha phuma ngapha ngithi ngisaphuma ngapha ngibone elinye isonto phambili uma ngisalibuka lelo sonto ngisacabanga ukuyako lo bethi ungayi lapho yana ngapha ngithi bangikhiphele eparkini mangifike eparkini ngithola kugcwele youth ibhema amahabli bhenya amahabli ama 2x2 yabona nje eparkini kunjani kugcwele iyouth kumnandi hey bese yamemeza amando omunye eZulwini ememeze ngevoice yokukhala athi Thembelane Shumahela lapho ekhale ethi Thembelane ngaleso sikhathi kuyadunyiswa eZulwini bebedumisa uma eZulwini bedumisa bacula lengoma beyishintshe becula lengoma beyishintshe bebedumisa indumiso yakhona angaze mina yebo khona kuyadunyiswa la emhlabeni kodwa laba bantu bebeyidumisa indumiso yabo bimnandi ngalendlela yokuthi ize yavala kimi isikhala sika Maskandi because mina bengumuntu kwaMaskandi bengithanda uMaskandi mina bengayilaleli bengayifuni ingoma yesonto bengithanda kakhulu uMaskandi kodwa ngiqale lapho ukuyithanda indumiso bimnandi bengiqala mina ukuzwa kanti indumiso emnandi kangaka bengiqala ukuzwa le nto leyana ukuthi yabona indumiso emnandi ngalendlela futhi yaseZulwini ayikho indumiso emnandi njengeyasezulwini and laba bantu mabemdumisa uNkulunkulu abakhathali bebedumisa labantu badumisa bemmemeza ngisho ukuthi kusho ukuthi bebehuba bebemmemeza imhlolo uzwe ukuthi le ndumisa abayidumisa inomlilo ishintshwa lengoma ngithe mangifika lapha eparkini ngaqala ingoma nami engisayikhumbula ngiqala ingoma angisakhumbula ukuthi bengicula ingoma ethini beyivume eZulwini angithi ngedwa akekho umuntu okhona mhlawumbe engimazi kodwa eZulwini ngithe mangicula lengoma bengivumele eZulwini nakhona ngiqala lengoma ngisaba ukushumayela ngoba ngazi ngizoshumela ngithini akusekho nelilodwa ivesi kade nginalo nelilodwa sengikhohlwe nanokukholwa ay bethi kushumayela mina ngiqala ingoma lapho kube khona nje umuntu ondlulayo ngimuzwe ethi hey wethembelana ubonini ukuthi izingane lezo umuntu ondlulelayo uhamba ebehamba kude kanje ngimuzwe ekhuluma le and umlomo uvalile kodwa ngiyamuzwa uyakhuluma thembelana ubonini ukuthi izingane lezo ayivele mina ngikuye ukushumela ngiyeke ngisabe nanokushumela ngizoqala ngizothini ngilande 1 on 1 abantu 1 on 1 ngizama ukubachazela ngithi hey uyakwazi ukukholwa uyamazi uJesu nami sengiyahlanganisa phela akukho vele lokhu kushumela bengithathe futhi eZulwini kuleyo park leyo okay bengihambisa impela ke bengifake ngapha phuma ngapha Thembelani phuma ngapha kuze khwalala kube sebusuku lokhu ngihamba bengihambisa kube sebusuku ngithe lokhu bengihambisa bangikhiphele eThavela ngithi nayo le ndawo phela manje inkinga ngoba bengihamba abangani bami angibazi ukuthi bebebekwa yini kuleya ndawo la bengiphuza nabo angibazi bebebekwa yini kuleya ndawo because abangani bami mina ngalezi khathi eZulwini bengihambisa beza ngiphume ngapha abangani bami lengemuva bayangibiza bayaphuza wethembelane wethembelane ngithe yani ngiyeke nina ngiyababalekela ngifuna eZulwini bebona ukuthi abangani bami bayangibiza la bengiphuza nabo wethembelana uvele ngapha ndoda labantu manje bafunani lana ababona ukuthi ngiphambi kwabani
ngibaleke imhlolo ngibalekela nabangani bami kanti ezulwini bakanti bayashe ezulwini sizombamba la asimiyeke kanje basathi badumisa ke ezulu ngiqhubeke ngithe mangifika kwelinye lokusho kuphinde kuthiwa ngishumayele futhi bayakhala ke ezulwini makuthiwa shumayela abanandaba ukuthi kuselokushini nori kuphi abanandaba kuthiwa shumayela mangithi ngiyabheka ngithola leli lokusho kusho ukuthi yabola amalokishi lawa khona nje amalokishi othola ukuthi kuphuza wonke umuntu kulelo lokishi phela lokusho ababona nje abantu bakhona ukuthi nje bayizi bawutshwala nje noma ubabuka nje utshwala bavithikile kuthiwa ngishumayele ngasaba mina yabona abantu ukuthi ngiyashumayela ngizoshaya phela abantu abanje ngibaleke mina bangani bami ngapha bayangibiza wethembelani woza la uthembe wendoda even nalabade sinokuqoqa nabo imali ama-2 lapha uma simisa ama-taxi lapha emshintshweni yibo kade bevela kakhulu lapha wethembelana uvele ngapha ndoda awuzoshaya iwani ngapha ngazosijwayela kabi wena hayi ngibabalekele ke lokhu ngishaya ngaphi indlela bangitshena khona noma ngibaleka ngiyatshelwa angihambi ngokuthanda kwami ngoba bengibanjiwe ngiyatshelwa ke noma ngithi ngizama khona phathi bangitshena khona ukuthi angihambe kanjani mina ngabaleka ngangafuni ukuhamba khona ngaphumela kwenye indawo ngathi ngithi ngiyayibalekela le ndawo ngihamba amalokishi ngaphinde ngaphumela lese indawo engibaleke kuyo bathe ezulwini uyalayeka ubuthi wenzani ngaphumela endaweni eyodwa ngabona ukuthi ngibanjiwe la bengihambise ke ngaphumela iThavel phumela eThavel kugcwele eThavel kwenze nje yamemeza le voice yokukhala yathi Thembelane shumela lapho Thembelane ivoice nje yomuntu omama or osisi I don't know ingilosi umoya ongcwele noma ubani because ivoice yakhona ibiphuma straight emafini iphuma straight esibhakabhakeni Thembelane shumela lapho ngiyabuka nami phezulu Thembelane shumela yakhala ivoice uthe mesho njalo lo sisi lo mama umuntu omama kade ekhuluma wabona ukuthi ngiyesaba and angazi ukuthi mangishumayela ngizokushumela ngithina ngazi lutho bese engikhulekele sezulwini imemeze kakhulu mayithandaza uthe mayithandaza mangithi ngibheka izandla zishumi ziphuma intuthu la manje mzimba lonke nasebhlukweni sengishunqa intuthu wonke umzimba sengiphuma intuthu thema kwenzeka lokho ila engiqale khona ukushumayela ngashumayela noma ngishumayela sengishumela nami sengihamba na kanje ngibona phela kuphuma nanentuthu ezandleni sengihamba na kanje sengiyashumayela angazi ukuthi bengishumayela ngithini ngiyashumayela osani angazi noma ukuthi kunabanye bayandlula abanye bandlula nangama-taxi bathe kwenze njani ngalo kuze ngidlula nabangani bami abanye bekunabangani bami abanye basemateksini bethe kwenze njani ngalo namhlanje badlula izikhiphani kahle ngalo mjito eniyambona nomjitano angibazi babe kwayini lapha qhubeke mina ngishumayele ngaseThavel ngithe mangiqeda ukushumayela eThavel beku empty bantu bahambi la ngazi bahanjiswe yini bahamba abantu ngasala ngedwa mangaqeda ukushumayela mangishumayela ezulwini bayathula bethule du cwaka ngabe bikho even odumisayo wenzani bebevele bethule bethi cwaka du ngaqeda ukushumayela khani beqala ukukhuluma bephinde bengidirect futhi Thembelani phuma ngapha ngiphume phuma ngapha ngiphume phuma ngapha ngiphume phuma ngapha ngiphume phuma ngaze ngayophumela kwenye indawo like indawo ngathi nje indlu kunendlu umuzi like indawo nje enegate negate elikhulu ilapho engiphumele khona ke ngathola laphana kunendawo nje ngathi bilungiselwe nje vele mina bekwazi ukuthi vele ngiyeza kuleya ndawo yasiyalungiswa uthi hayi asimlungiselele ndawo ke yiyo ke indawo lena okumele lo muntu ahlale kuyo noma indawo kumele lo muntu angazi bekumele kwenze njani leya ndawo kodwa indawo kade ngilungiselwe yona mina ngafika ke leya ndawo mangifika kuleya ndawo ngahlala phansi indawo yakhona bekhona namabhodlela amabhiya kunamabhodlela amabhiya la phansi nje uyabona kunamabhodlela amabhiya khona nanenya and kunanenyama lenyama lenibolile khona netshe idwala kade lilikhulu engifike ngahlala phezu kwalo idwala khona nanenyama ibolile and lenyama le
uma ngiyibheka lenyama ichaza mina ukuthi njengoba ubona lenyama ibolile isho wena ukuthi kahle kahle ubolile isubolile lenyama isho wena le ngakhumbula naneyintshumayelo ngake ngayezwa umunye umfundisi eshumela ukuthi inyama isibolile kodwa ngise ngiyikhumbula nje manje kodwa le nyama isho wena ichaza mina le nyama la mabhodlela amabhiya bekungawami noma engabekwanga yimi kodwa wami la mabhodlela amabhiya hlale ke phezulu kwalelitshe bese ezulwini bezama usho bebezama ukungisiza ukuthi ngingehlelwa ngoba kule yandlu leyana ngathi bekuyi waiting room yokuya esihogweni no ngathi bekuyi waiting room yokuya esihogweni le yandlu leya kusho ukuthi ezulwini bezame ezulwini ukungisiza ukuthi ngingaweli olakeni lukaNkulunkulu ngoba kunelinye izwi engalikhumbula amaHebrew chapter 10 verse 31 elithi kuyesabeka ukuwela ezandleni zikaNkulunkulu bezame ukungisiza ke laphana bezama ukungisiza Nkosi yami ezulwini bengikhiphe kulendlu angazi noma bebengisiza noma bebesangithumela emsebenzini yami enye language abayisebenzisa ezulwini ngiyesaba engangiboni ukuthi ngingakhona ukuyikhuluma mhlambe ngoba mawungathi noma ubheka incwadi ubani uPaula ethi kunamagama akhulunywa kuye angavumelekile ukwakhuluma kubantu kodwa amanye ngawakhuluma amanye mhlambe ngiwabamba kwamanje ngoba amanye angeke understand ukuthi ezulwini bengakhuluma ngalendlela anjani mhlambe noma sawashongo wona exactly amagama right kodwa right nje mhlambe ngasho ukuthi isiZulu mina engazizwanga kahle ukuthi sisho ukuthini kodwa ngazama esinye ukusikhuluma bese bethe ezulwini mangihlezi lapha bethi Thembelani hamba kunyoko besho njalo ezulwini bethembelane hamba kunyoko ngihlezi kule ndawo leyana kule ndawo kade ngikuyo mabethi ngihambe kunyoko mina ngiphume la kuyadunyiswa njalo ezulwini abakayi kudumisa abadumisa isikhathi eside ezulwini abakayi kudumisa imnandi kakhulu indumisa engakaze ngizwe lo ngingazana bethembelane hamba kunyoko ngiphume mina ngibabuza nithini ngiye kumama bethi Thembelana asisho lapho kunyoko ngithi ngihambe ngiyophongolo bethembelane hayi lapho kunyoko angazi bakhuluma ngani ngiphume ngile angisazi ngizoshonaphi manje bethembelane hamba kunyoko hayi ngibona ukuthi no mina ngazi lento abakhuluma le language abayikhuluma isho ukuthini angazi hayi ngihambe bese uma ngihamba bese bayangithatha bangikhiphela komunye umuzi ngifike kulomuzi mangifika kulomuzi lona ngime ngaphandle bengitshela uThembelane kulomuzi lo funa isikhiye sesonto umuzi kunesonto la eceleni bebengibalekisa ukuthi ngingayibonde ziyazinto lezi kade kumele ngiyibone ngingahlangabezani nolaka kaNkulunkulu manje bangibalekisa ukuthi ngiye kuloya muzi ngizokwazi ukuthi bengifake lapha esontweni ngilale khona mangifika kulo muzi kuqhamuka umfana wakho omncane ephethe isikhiye sesonto akaqhamuki like physical kodwa uqhamuka spiritual uphethe isikhiye sesonto bese ngiyabona mina ukuthi nginesikhiye sesonto la bengitshena sizulu ukuthi angifuni isikhiye sesonto okay ngibavuse kulo muzi memeze ngaphandle ngifuna isikhiye sesonto sekuhalele sekusebusuku memeze ngathi lo mama ugcine ephumile engakaphumi kodwa lo mama uma ngithi ngibheka phakathi kulomuzi ngithole kunabo mama abayi3 balele phansi ngathi they are dead akekho umuntu ngiyambona ukuthi ufila akekho ayingitshela this person is dead but ngiyayibonela labo mama they are dead kuqhamuka intombazane nje ayibonte yakhona iza kimi ithi iyangithinta ithi ithinta mina ithi ayi ngazi ukuthi ukuthini ngigijima bethembelane gijima uyovula lapha eminyango wesonto ukukhiwa ngithi ngiyavula umnyango ngithi awuvuleki lo mnyango bethembelane lo mnyango uyavuleka kodwa ukhiwa ngithi awuvuleki bethi uyavuleka Thembelane lo mnyango uvule manje ukhiwe ngizovula kanjani bethi hayi uyavuleka lo mnyango kanjani bethi uyavuleka lo mnyango uthi uyakuyangena lapha ngibuyele kulomuzi ngiyofuna isikhiye ngithe mangibuyela ayivuke lo mama
Angilalela ngitshena ukuthi hayi ngeke kunomuntu olalayo la esontweni ngapha ku M akunalutho kunama room ngapha bese kuba isonto ngapha ku M akunalutho ekunikeza inkinga abuyela uyolala endlini. Uthe esabuyele uyolala endlini. Mangithi ngibheka izandla zashunqa intuthu. Kwayifikela mina engqondweni yami ukuthi ayi angiqale ngisebenze ke manje angiqale ngikhuleke mangibona izandla yishunqa intuthu. Bese bethe ezulwini Thembelane sebenza manje. Bathi mathi ngisebenze ngahamba ngaya ngasegate lalomuzi ngaguqa phansi. Nomthandazo wami wabengisa umthandazo ohambisana bekumthandazo umuntu ozamthandazo nje umuntu ongakhona. Ngathandaza babegameni lika Jesu. Ngithe nje mangithi ngivula amehlo ngithi. Qhamuka isalukazi sifaka into engathi ingamathawula eduze kwegate ikhona lento engamathawula abayinaki kulomuzi into ekhona siyafika lesalukazi siyayifaka. Uma ngiqalaza ngapha kunocingo liboshwe ngofenisi ingane yakhona yomfana iboshwe la eucingweni ngefenisi ngathi inesandla ngathi sime kanje iboshwe la efensini. Ize yafika kimi ime kanje iboshwe kabhlungu ngo-reserve fence labo reserve fence abangathi abokuhlobisa ngathi kuyahlotshiswa ikhaya mhlambe libiyelwe bese ngiba ngathi kuyahlotshiswa bese kufaka u-reserve fence kwaboshwa kakhulu kanti sekwenziwe lento ngabathakathi bona baboni. Ulamatshe lawahlobisile kuqhamuka abanye usisi nezalukazi ziyafaka bafaka la ngaphansi nabosisi bafaka ikhonkwane imithi bafaka la ngaphansi babopha lo muzi benza yonke into. Ngiyathandaza ngilokhu ngiyaqalaza ngithi kuthe emva kwalokho lokhu ngibhizi ngithandaza zakhala le khonkwane efakwe ngabathakathi zathi siyasha mangiyibheka ziyasha vele ngempela zisha nje ngempela zisha straight. Ngivala amehlo ngiphinde ngiwavule ziyasha izakhala siyasha. Hey bese bethe ezulwini Thembelani mvuse ke lo mama Thembelani ukhulume naye ungitshele ukuthi kwenzakalani. Ngimvuse lo mama lo mama ukuvuka athi lo kade ekhuluma ezweni athi ngizomvusa Thembelane muvuse mina ngizongena ngimvuse mina. The mangifika ezulwini angazi bamvusa kanjani bamenza ukutheze ngoba wathi uzomvusa yena lo ekhuluma ezulwini wavuka vele lo mama waphuma ke straight wazoma ngasegate esehamba nezingane nabantu ilapha engikhulume naye khona wafisa wangilalela kwase kufika umuntu omunye nje ngathi ubaba nje adeni ubaba nje omkhulu impela ubhuti nje ngibona ukuthi isigora lesi safuna ukungibambanisa sengishaya ngase ngiyashiya ke mina kulomuzi ngaze ngibuyela kule ndawo le kade ngibekwe kuyo. Sengibone zonke lezi izinto ezenziwa ebumnyameni nobuthakathi yonke le nto le ngase ngibuyela lapha kule ndawo kade ngibekwe kuyo ke le netshe namabhodlela amabhiya nanibhodlela amabhiya itshelele kade likhona lingaka ilungiselwe mina nenyama ekade ibolile kade khona lapho ngabuyela ke kule yandlu ngahlala phezulu kwalo lelitshelelana kade likhona kule yandlu. Ngithe ngisahlezi nje ngisayihlelele kulo lelitshe angifuni ukuqamba manga bengingathukile bengingekho ukuthuka bengijabulele nje futhi bengingenasizungu bengijabulile nje bengizizwa futhi ukuthi bengingekho ngedwa vele. Ngithe ngisahlezi kuyo le ndawo leyana kunomuntu kade ngaphandle kade memeza ngevoice engaduma yonke le ndawo le. Ey amazwi kade wakhuluma ayimfihlo akumelanga wakhuluma angazi noma kumele ngiwakhulume noma ngimelanga ngiwakhulume kodwa into ayikhulumile angaze ngengizwe la emhlabeni kade ikhuluma ethi angimlingisele angaze ngizwe la emhlabeni Thembelane ngilingise ukuthi angisho kanje bese nami ngiyazama ukumlandela ngemuva. Uyasaba ukwasho lamazwi mhlambe ngingawasha ngazi asho sizoza wathi lo wayekhuluma engaphandle wathi waqala wathi Thembelane wathini wathi Thembelane mina ngiyayithanda indirindiri angazi yini indirindiri uthe mayeqeda ukuthi wathi Thembelane mina ngiyayithanda indirindiri wasethi wayithi indirindiri wasudumisa angazi okwani orebhubesi
ibhubesi elixubene nokuduma kwesithuthu lesesibhodlawo lesesithuthu lezi ehamba kanje waduma wale ephinde ivoice yakhe ibinothando engakaze ngilibone emhlabeni angiyazi ivoice kanje akekho ukupronounce awakha amagama ngengikwazi ukupronounce mina indlela kade pronounce amagama ngayo ngiyakhuluma nje mina but angikwazi ukupronounce ukukhuluma njengoba indlela kade ekhuluma ngayo ethi mina ngiyazama ukumfundisa uThembelane kodwa akafuni ukufunda ethi angifuni mina ukufunda aphinda athi indiri ngithi mina ngifuna ukumbuza uthi kusho inyama lekadida eduze kwami ingithinte inikinikhandi thayi lo muntu kade ekhuluma uhlonishwa yiyo yonke into na imvelo kade imhloniphi inyama imhlonipha itshe kade lilapho limhlonipha nalo ngoba itshe nalo liqadile manje lakhuluma hayi wena limhlonipha nalo ngithintwa itshe ngithintwa inyama kunikina amakhanda ukuthi angithule ngakhuluma uyahlonishwa lo muntu awukhuluma isinoma kanjani uma ethi yenza lokho akusho bekumele mina ngenze lokho akusho bangibuza ezulwini bathi ngiyafuna ukumbona ingasaba ngasaba ukuthi ngibatshene ukuthi ngiyafuna ukumbona or angifuni ukumbona ngasaba aqhubeke ke lo muntu lona and uma enza lento osukade lokho ekhuluma ethi angenza uyayenjoya ngalendlela nama ngazi bekwenzakalana athi indiri like bekusemi lapho nje izinto bengakashubi bekusemnandi nami enjoy iqala inkinga uma sengena okunye kungena enye intombazana ngoba lapha na le ndawo ububona ukuthi is a waiting room eya ezweni lokwahlulelwa noma is a waiting room eya esihogweni ububona nje kodwa ngaleso sikhathi benga understand kahle ukuthi kwenzakalani ngithe ngisahlezi phekwalo leliyadwala nje ngisayibuza ukuthi kwenzakalani ngibheka nalomuntu kade engale omkhulu onamehlo hayi ezandleni unamehlo umzimba ukugcwele amehlo kodwa akalwi nami akana inkinga futhi nami ahana inkinga nje nami ngathi begade vele mina ebengena inkinga nami kune demon futhi kade eligxobe phansi demon eligxobile elibulele eligxobile kanje engena inkinga nje nami nami ngoba bengingazi ukuthi ubani bengamnakile kakhulu because angazi ukuthi ubani yeah manje nje ngibuke manje ukuthi kune lapha encwadini yesambulo khona nanezidala ukuthi azinamehlo kanjani kodwa nje angimazi lo muntu uThembele kodwa benamehlo impela nqwaba yamehlo nezandla ekhipha izandla impela inyawo zakhe noma bekuyizinyawo bekuyizandla zonke amehlo yonke le ndawo le gcwele amehlo uyabona nje ukuthi isotsha ori angazi yini kodwa akusiyena akasiyi umuntu akasiyi umuntu ngathi uhlobo othile lesidalwa thizeni yeah ungale ubheke mina ubheke yonke indawo la kunalo muntu lapha obheke ukuthi ngathi ubheke ukuthi kwenzakalani la le kunabantu abayi2 ngasho ngithi abekungabelungu abamhlophe kunabelungu nje abamhlophe engingabazi ukuthi ngihlanganisa nabelungu bame lapha bayi2 bayayixoxela and uma ubabheka labelungu bebengama lesbian mababhebe ngibabona ama lesbian bafunanda okay ya bese kuba ngale kuba nomuntu kade ehamba ngezandla nanginyawo ehamba ngathi uhamba njengekati nominja egijima so ekhaliso kwenyoni ngihlezi phekwaleli tshe mina kanje ngithe ngisahlezi ke ngiyayibuka yonke lento lena ngiyibona impela into ekhona nayo ngiyibona impela ngikuyele waiting room ngibona yonke lento ukuthi nayo lento iyenzeka ngihlezi lapha kwase ngena enye intombazane lapha ingena eminyango uma ingena le ntombazana ngifuna uqamba amanga angeke ngikwazi mhlawumbe ukuthi ngingayifanisa nobani wala emhlabeni kodwa ibinhle isimanga la ikhanda ngibongathi inenwele like uyabona ama hairpiece lokufakwa emakhanda umboze nobuso umboze kanje
bengibheke phansi mangintshontshe ngithi ngibheke bengilike ngiyesaba ukuthi ngibuke street ngoba bengithi uma ngibheka sihlangana kanje bese iyabaleka ngiphinde ngithi uma ngibheka nakhona ukubaleka kwakhona phela kusikho ukubaleka umuntu mangithi kushwi iphinde ibuye mangithi shwi iphinde ibuye hayi ngibheke phansi ngithule ngibheke ntombazana enhle kanje neqhamuka umuntu onje uqhamukaphi ngisho noma bekuthiwani noma ingilosi noma yini le angazi noma idemon angazi bese le ntombazana iqale isondele kimi ifuna ukungifoster ukuthi sila ngenze ngilale nayo kusho ukuthi kuleya waiting room nginikezwe ithuba kuleya waiting room nginikezwe ithuba lokuthi lezi zono kade engizenze emhlabeni manje kumele seyibuyile sezila eduze kwami ke manje ingifuna ukungifoster le ntombazana ukuthi ngilale nayo ngale mina ngoba ngeke uvume ukwenza into phambi kukaNkulunkulu ngeke noma kuNkulunkulu wathi uNkulunkulu ugcine ukukhuluma le bese uNkulunkulu ugcina ukukhuluma le bese kubhizi laba kade bekhuluma noma ingilosi noma abantu noma umoya ongcwele mhlambe uNkulunkulu ongibulela ngelinye ilanga bese bekhuluma ke bese nginabo mina banothando babheke yonke into ba right baphila bese ngikhuluma nabo lokho yangifoster intombazane ingifoster ifuna ukulala nami yangifoster igcine manje sikhipha le inwele isekhanda ibekela emzimbeni wami yabo lokho ibeka la emzimbeni wami emayibeka le inwele uyezwa nomzimba uba nalokujabula ongakwazi lokho ibeka le inwele ithe lokho ingiyenga kanjalo bese bethe ezulwini thembelana ubonini lesokuthi isitabane bathi mabethembelana ubonini ukuthi lesi sitabane ngithe mangithi ngiyayibheka le ntombazane lento kade ifakela ekhanda le ikanti kuyiwiki akusekho manje kwavele kwayambuleka kwasuka nalento efake ekhanda mangithi isitabane indoda yedemon futhi lento yaseba nje sekuyidemon sekubathe kuzama ukungifoster manje hayi sengithukile idemon phela isitabane ngiyayizonda hayi ithi ngiyayizonda cha hayi bazalwane ya kusuke kwaphuma ngenye indlela kwaphuma ngenye indlela abazondi angizondi ngichaza ngale ukuthi bekwenzakalani yes ngokuthi mina ngithema ngibona ukuthi isitabane la engishintshe khona ngathi awunayo imhlolo ngathi lokhu sibhize lo muntu lokho ebhize zama ukungifoster kodwa ngoba usumbuliwe la ekhanda ususele nginemqhinonyana nje yabona uma kade ufaka iwigi bekuba nale mqhino leqhinwa la ngaphansi ususele nale mqhinonyana ke ukuthi ngeke ngalifunda neBhayibheli ngathola ukuthi le mqhino ayidingeki ngokweBhayibheli ngafunda ukuthi nayo lento engiyibonile sekubhizeke lokho kwento ekufuna ukungifoster ngale mina bese bethe ezulwini hawu uthembelana usuyakholwa ngithi awunayo imhlolo ngithi sengiyakho bathi sengiyakholwa ngokuthi ngala lo muntu lokho engiyenga ngiyala engiyenge ngale mina thema ngala kanjalo and lento umiyenzeka laphana ayinhle ngoba sekungama amademoni ayenzayo manje ayikho yinhle la emhlabeni uma sizenza lezi zinto zinhle lezi siyithanda kodwa lapha ngoba sengamademoni azisekho zinhle Fosteke nentombazane ngale thema ngala kunjalo leli tshengihleli phezu kwalo limangali ukuthi ngalelani ngoba lezi zinto bengizenza emhlabeni limanga lo muntu walelani ngoba lezi zinto lezi bezenza emhlabeni livele lelitshe likhiphe into engathi iyahlaba livele lingigwaze ngayo lento ngisukume manje lingijikele manje netshe ngihleli phezu kwalo lingicasukela selingijikele liyangizonda lelitshe ngihleli phezu kwalo lingicasukele lelitshe ngisukume ngime ngenyawo ngithi kwenzakalani la madoda yini kodwa lento eyenzeka lapha na sengizondwa naye lelitshe manje hey ngithi mangisukuma mangiphuma ngaphandle ngibona amabhubesi amakhulu mhlawumbe engawakala mhlawumbe ngendlu kuyaphezulu nobukhulu nje amakhulu amabhubesi nendodende ende nje uma uyibheka ibifake lempahla ngathi lezi zamaJuda ezinde egcina lapha engingayazi ukuthi ingubani ngibone le ndoda imeningi bethezulu nithembelana ungesabi ingwenyama lezo yibonayo ngibheke ke mina ngingesabi mabesho njalo navele nje kuphela ukwesaba
ngingesabi mabethi ingonyama ngibuka kodwa uma ubabheka mangibabheka ngibabheka straight emehlweni bayakhuluma bathi yenza lento kade uvela uyenze emhlabeni bayakhuluma uma ngibabona bathula bakhuluma ismile sabo angaze ngeke ngisibone lesi yasmile sabo ismile na uyanengeka kuba isinengiso uma babona besmile uzwa ngathi kuba khathi ngathi uyanengeka bengibheke ngenye indlela ecasula kanjani engenza ukuthi nami nginengeke bethi qhubeka ukwenze lezi zinto kade uzenze emhlabeni manje sebebheke kimi ngathi babheke iTV sengiyi-TV manje bafuna ngenze lezi zinto kade ngizenze emhlabeni cha because mangikhuluma iqiniso bengumuntu vele odate kakhulu bengidate ngoba bengikwazi nanokuthenga ngene emaphejini ngithenge mhlawumbe uthi uyathenga mhlawumbe abantu abadayisayo yabo thenga uhambe nabendlini vibe izinto nje kade ngizenza lezo uyazi vele uma umuntu ophuzayo wenza izinto zomhlaba bathi qhubeka ukwenza lezi zinto kade uzenza ngibuyele ngaphakathi thema ngibuyela ngaphakathi la ikhona ke engiqale khona ukuthandaza qala khona ukuthandaza ke lapho ngabona umuntu engimaziyo elele phansi efile was dead very very painful death ngibona nabanye befile bathe zumthembelana ungavumi lento oyibonayo uthembelane bakhulekele gijime ngiyobakhulekela bengavuki kuthiwa ngibaphephethe baphephethe ngithandaze ngibathandaze linqobe abantu abanye bafeka kabuhlungu abanye banjani ngibathanda ngithema ngiqeda ukubathandazela ngisukuma kwangena abafana amadimoni amabili nje amadoda amabili angamadimoni engene phakathi aphethe imthwebesha yo-Okapu imthwebesha okapu uba nami benguthanda okapu lo ngathi mkhulunyana benguthanda aphethe umthwebesha okapu lapho khona engithandaze khona ke ngilwa ke ngegama lika Jesu fire in the name of Jesus ngilwa nalamadimoni manje ngeke vele ngize ngilale because mangahlala phansi or ngilale lamadimoni azongigwaza ngoba phethe omesi azoqala engihlukumeze so akusalaleki ngithandaze ngize angazi ama scriptures eBhayibhelini bengiwathathapi ngithandaze ngikhipha ama scripture eBhayibhelini ngithandaze ngikhipha ama scripture eBhayibhelini uma wazi kwavela iverse nyane eBhayibhelini ngathi kuvela iverse bese lo muntu lona ogcwele amehlo umzimba wonke naye futhi ohlonishwa isimanga ongakhulumi nje naye mina bengakhulumi nje futhi bengavumelekile uma ngithandaza bese lo muntu ongale angiqondise kuma scriptures eBhayibhelini emavesi mangisho iverse alisho yena qala bese ngilandela yena phinde ngiqhubeke ngithandaza aphinde alisho yena qala iverse ngilandele yena phinde ngiqhubeke ngithandaza aphinde alisho qala iverse ngilandele yena ngithandaze ke ngithandaze ngithe kuzosa mangiqala ukuthandaza labantu ade bengama lesbian ababili ngathi ama lesbian cha bazalwane angifuni uqamba amanga ngizokhuluma ngoba iqiniso lithi uNkulunkulu lezi izinto akayifuni labantu ababili ade bengama lesbian bangena endlini bebengaphandle bengabelungu bangena endlini baqala ke bayabambana benzana and lento leyo ngayiphupha ebusuku before kwenzeke yonke lento ngaqale ngayiphupha lento yama lesbian kade ebhize bambana endlini kodwa bengawaboni umzimba wonke bengawabona ukusukela la kuya ngapha ngenhla ngangemuva bengababoni ngapha phambili bengibabona ngapha ngemuva bebambana uma ngiyibona lento ngiyayibona ukuthi ilama video kade ngiwabuka efonini uma nje ngiyibuka nje kuyasho ngaphakathi unawa lama video kade wabuka efonini yabona ngiyabona nawa lama video and angisafuni ukubuka lokho ngibhekisa le angisafuni ukubuka kodwa nginokutshontsha ngithi isikhathi eside ke kwaze kwasa kwaba sekuseni ngiku-waiting room zibuye kuthe ngasekuseni sekuzosa aqala lamadimoni athola ithuba lokuqala ke manje esebenzise labo mesa qale ke manje ngigwaza kangisazi sekwenzakalani manje aseyaqala kayangigwaza ke manje
qale manje amadimoni engikwazi ngithandaze inkosi yami ngikhale nasezulwini ukuthi abangisize hayi bengisize ezulwini bengitshena ukuthi isho kanje ngisho ke lento abangitshela nezulwini ukuthi ngisho uma ngisho kube khona into engivala umzimba wonke engivalayo umoya kodwa ngathi ishield ingivala umzimba uma begwaza bagwaza lento sebegwaza lento le ayigwaza lamadimoni lento sebegwaza le shield le bagwaza le shield because hey bengeke ngize ngumele lokho yakugwaza ngoba bekubhlungu and bengaphumi ngazi bangikwazi bengikwazi thenga sekuseni sekuzosa yeah kwafika nokunye kwentombazane hey okungelula ukuthi ngisho ukuthi ukwentombazane ekuthe makufika kwafaka isandla sakho kule shield kwayifaka nje kwafaka isandla sakho kule shield kusho ukuthi thema kuyifaka kwafike kwangiforce ukuthi ngenze lezi zinto lezi zama Nkosi yami zama masturbation hey kunzima ukukhuluma kodwa ke angikhulume ngoba ngabona abazalwane kwafika wayenza ke lento yakho and uma kuyenza ngiyancola phambi kwaNkulunkulu ngiyayibona ukuthi ngalesikhala amadimoni lokho engihlupha ayangcolisa ngiyancola phela ngiyayibona ukuthi sengingcolile manje sengifike esigabeni sokuthi angisakwazi ukubhekana kahle noNkulunkulu because lezi zinto ziyangcolisa kuze kube sekuseni uma kusa kuvele kwaqala nje amakhaza kwabanda uma kubanda kunabantu abahleli lapha abaphethe ingubo izitaki zeingubo angikwazi ukusuka ngikubo ngiyofuna ingubo mina kodwa ngiyagodola ngihleli phansi manje yeah ngiyaqhuqa madoda uma ngithi ngifuna ukusuka umathe uNkulunkulu wena ungayi lapho yokwenza ngihlale phansi babhizi bataka ingubo bangihalelisa ngeingubo awucabange ubhlungu bokuzwa amakhaza kunabantu abaphethe izitaki zeingubo hayi ngihlale bese kuyaqala ke manje kushise ngiyacabanga ukuthi bengasekho ukushisa komlilo yeah kodwa bengishiswa ngathi bese kukushiswa izono ngoba kuqalile kwashisa uNkulunkulu lapho uthe mayifika bengase uNkulunkulu engimazi ngokweBhayibheli kuthiwa ulungile unesihu unomusa unesihawu bese kuNkulunkulu nje engingamazi nami ngize ngaba namadoubt ngithi uthi uNkulunkulu ngempela manje uNkulunkulu uma efika lapha ngiyabonakala ukuthi le ndawo iyangishisa le ndawo engikuyo kodwa uthi hlala lapho wena ungasuki lapho hlala lapho wena angisakhona ukusukuma manje ngibophekile ngihleli phansi straight ngibophekile angisakhona ukusukuma ahlala lapho wena ngihleli ukhuluma nabanye ngaphandle la ngihleli ngaphakathi mina ngaphandle ukhuluma nabanye uNkulunkulu ngaphandle balanda izono zami emhlabeni akakhulumi nami ukhuluma nabanye bayamphendula bancenga uNkulunkulu ngiyacabanga ukuthi lo yedwa noma urepresent umoya ongcwele angazi kodwa khona lo kade emncenga uNkulunkulu one voice enhle right futhi ohambe nami isikhathi eside cabanga ukuthi maybe umoya ongcwele emncenga kodwa uNkulunkulu uthembelana kodwa uNkulunkulu awumboni kodwa ufana uthembelana usemncane nje uNkulunkulu uyenzelani kodwa lento yenzayo ethi uNkulunkulu incane kuphi lento incane kuphi akhulume kuNkulunkulu belande ngapha mina ngihleli ngaphandle ngilalele kuyalandwa la ngaphandle ngibona nanabantu lana bayishaya up and down abanye kade ngibaza abanye ngibaze bashaya up and down ngiyababona mina ngivumelekile ukusukuma ngiboshiwe ngoba uNkulunkulu mayekhuluma ngeke uzumphikisa ukuthi umphendule ngeke kwenzele ukuthi uNkulunkulu osuke ekhuluma yeah ukhuluma uyabhodla usungesinye isimo engingasazi ke manje angisazi lesi uNkulunkulu kade kuso hlale lapha uthe mayeseqedile ukukhuluma nalabade ekhuluma nabo ngaphandle weza kimi uNkulunkulu straight no ukukhuluma yakuzeni uNkulunkulu wakhuluma namathi thembelani hamba kunyoko basebenzisa legama balisebenzise eqala hamba ngiphume mina kule ndawo kade ngikuyo ngithi ngiyahamba phela babethi angihambe besho lento igama engalazi uyambona manje uNkulunkulu uthunjani no angimboni okay kodwa uyakhuluma bethembelani hamba kunyoko but uNkulunkulu mayimkhuluma
ngathi ukhona uyamuzwa ebekhona bengimuzwa impela bekhuluma khona la kodwa bengafuni ukuthi ngimbone. Thembelane hamba kunyoko ngisiphume mina ngaphandle. Uma ngiphuma ngaphandle kunendlela eyehlayo nendlela enyukayo. Ngithatha indlela enyukayo ngitshe ngithi uma ngithatha indlela enyukayo mhlawumbe ngizosinda. Hayi kufana. Ngithatha indlela eyehlayo. Lo muntu obhize memeza kade ngifundisa lokho ethi indiri bese ebhodla kakhulu. Hayi ukuthi uthulile umemeza ubusuku bonke. Namanje besamemeza. Hayi besathula. Besamemeza ngimbonile ke bekuyisidalwa thizeni esicishe sifane nengonyama. Nabhubesi engingakwazi ukusichaza ukuthi besikanjani kodwa ngathi bhubesi ngathi ngonyama. Ngisibonile besishaya ngomusho la. Besinomusho la. Besilokhu shanje up and down la ngaphandle simemeza. Yeah. Namanje besamemeza nasekuseni. Hayi ke uNkulunkulu wafika wakwase kuthiwa Thembelane ephuma hamba unyoko. I-pronunciation yasezulwini kune pronunciation nje yakhona ezulwini. There is a different pronunciation yokukhuluma engakhona nami ukupronounce njengabo angikhoni kodwa nje mangikhulumile bakhuluma ke izulu sabo kodwa basipronounce ngenye indlela. And indlela yakho iyajabulisa inhle futhi. Yeah. Hayi bekhulumeke Thembelane ke hamba kunyoko bese ngiphuma mina la ngaphandle. Uma ngiphuma nazi indlela ngithathele amemeza uNkulunkulu Thembelane uzosha lapho hamba kunyoko. Ngiphume ngibhekele Thembelane uzosha lapho hamba kunyoko. Ayikho indawo manje engizoya kuyo mangiya ngapha ngiyasha. Mangiya ngapha ngiyasha. La khona uma ngithatha lapho ke bese nginoma ngithatha ingqondo yami ngizama ukuyikhumbuza impilo yami bese ngikhohle even ukuthi bengiphila kanjani mhlawumbe ngizengikhohliwe. Bese ngibona ukuthi kahle la ngiyenzeka ngihlwithiwe emhlabeni or I'm dead ngikhahlele I'm dead total because bese ngikhohlwa yonke into ngibona ukuthi no la kahle bese ku total ukuthi no la kahle I am dead. Bethembelani hamba ngapha ngile uzosha lapho ngile uzosha lapho ngile ngithe uma ngibuyela kule ndawo leya uNkulunkulu bese ethule ngasakhuluma sekukhuluma abanye ke labasezulwini yilapha abajabule khona kakhulu but Thembelane hamba kunyoka bekhuluma ngenye language oyizwa ukuthi ayimnandi bethi hamba kunyoka kusho uma bethi hamba kunyoka ilami nabe ngisebenzela khona uma ngisaphila emhlabeni uma bethamba ilade mina ngisebenzela khona yilapho ke ngihambile ke ngaya la kade ngisebenzela le gama lethi unyoko lisho la kade ngisebenzela khona. Okay. Ngayibamba ke indlela ke sengibheke lapha la kade ngisebenzela khona ke sengibheke khona nje straight angena ke ngithe mangena ngithe mangibona lelidwala lekade ngivele ngihlele kulo leli yadwala ngakhumbula ukuthi konje idwala uJesu ngikhumbulile ukuthi idwala uJesu noNkulunkulu wabona ukuthi ngiyakhumbula ukuthi idwala uJesu wasumemeza kakhulu wathi Thembelane gijima ubambelele edwaleni wamemeza ngevoice ivoice wathembelane gijima ubambelele edwaleni nami ngagcwala amandla ngathi awumadoda ngibambelele edwaleni ngathi awuzathethelela izono zami madoda ngathi zathethelela izono zami umuntu uthi uyabheka kunevesi elithi itshaba lenqabaya abakhi lona ngazi lisikhubekiso liyashishintshile lisikhubekiso. Yes Mina ngithe mangigijima ngiye kuleli yadwala bese lisikhubekiso bese ngingazangisiza ngagijima ke mina ngijabula ukuthi uNkulunkulu uthi amadoda ngibambelele edwaleni ngagijima ngeza ukuthi hayi uyabona ekhuluma ethi na Thembelane gijima ubambelele edwaleni nami ngizwa lamandla ukuthi idwala Nkosi yami ngayifila lento ngalibamba idwala ngathi awuzathethelela izono zami kanti hayi khona lutho kanti bese lutho thema ngilibamba idwala kwasho ukuthi uNkulunkulu even impahla ebengiyigqokile bengafuneki kuye bengayifuna kuyibona wathembelana ngifike ngalibamba idwala
wawutheni ngathi uthe Thembelani wathi angikhiphe le impahla lezade ngiyigqokile because ngathi nazo bengayifuna kuyibona nazo nje besizimcasula nazo wathi angiyikhiphe Thembani manje ngiyikhiphe wasuthi ngihlale phekwedwala ngahlala phekwedwala ngihleli yebo phekwedwala ngihleli akakapheli ukuthi ngiyasha ngishiswa noma izo lezo nade zingishisa ngiyasha ngilambile ngomile imhlolo ukome engakaze ngikubone emhlabeni usho umlilo uyakushisa noma bengese umlilo uyasha nje ukujuluka lokho kusho kunjalo lokho kusha nje ukuthi ngiyajuluka lokho kusha nje ukuthi ngiyajuluka ngala womile futhi lapho ngome imhlolo lapho ngiyasha ngiyajuluka ngomile fe ngihlale phekwedwala uma ngihleli phekwedwala uNkulunkulu efike kimi uNkulunkulu isona esikhulu kade kuyisona esikhulu uNkulunkulu ukuthi mina bengayisendi ekhaya bengisebenza imali ngiyidle ngingafaki imali ekhaya isona kisona kade sisikhulu esingenze ngayesihogweni uNkulunkulu wathi Thembelane ngifuna ukukutshengisa ukuthi inyoka ngizenze njani usibiza ngobunyoka leso sona wathi ngifuna ukukutshengisa ukuthi inyoka ngizenze njani wathi ngifuna ukubonisa namhlanje wathi hlala lapha edwaleni ngahlala wathembelana ngifuna uvume zonke izono ozenzile emhlabeni ungashine sisodwa isono qala ke ngakhuluma ke ngivuma ke izono zami ke ngizenzile emhlabeni ke ngivuma ke kwasale khona engibengisasicabanga wathi uNkulunkulu naleso ke isengisifuna kakhulu ngani Nkosi ngiyaxolisa nangesono sokudelela uNkulunkulu thema ngiqeda kanjalo wayesethi uNkulunkulu Thembelani vala amehlo ulindele labo bantu abalapho bekuxebule noQwibhili uQwibhili uQwibhili ushishamboke okay imvubu wathi abaxebule ngoQwibhili kunento nje ngifuna ukuyithi kancane lapha na kuZaga chapter 10 la khona uJesu athi uNkulunkulu athi uswazi lungolomhlane weziwula nangale liyasha nangale ngale impela ngale liyasho iyaqhuma imvubu ngale kuleya ndawo lekiwa kuyo bathi tshela labo bantu bexebule ngoQwibhili labo bantu qalaze emuva mina uthi vala amehlo ngiwavala labantu laba uNkulunkulu wenza ngathi ufuna ukungathi ufuna uma ejaja ukujaja kahle ujaja kahle ufuna ukungathi ufuna ukungizwela ukuthi ngingene ezulwini wenza ngathi ufuna ukungizwela ukuthi ngingene izulu kodwa labantu abakhona kuleya ndawo yibo kade bengangifuni omunye ufikile wathi hawu ngawakho nala mabhodlela wathi hayi wena ngeke ulungele esuke ehambe omunye efike athi hayi wena nje bukuyizi uyayibona ukuthi bese ngishintshile isikhumba sami ngoba ngisho bengisha isikhumba sami sivele sashintsha sometime isikhumba sashintsha nje ngaba nesikhumba sashintsha isikhumba lobumnyama obungathandeki ngingasho ukuthi isikhumba sami sivele safana kwangathi leligama elithi uma ethi uNkulunkulu inyoka savele safana kwangathi esenyoka isikhumba kwaba ngathi uma ngisibuka sekungathi isikhumba senyoka sengimubi sengingenye into engakaze ngiyibone isikhumba ngiyayibheka ngithi akusimbi phela ngaze mina ngize ngibe nje ngibheka konke la nginjani nguholo into engaze ngiyibone ngathi uqama sengiyinto nje okulahlwa nabantu mabefika la bathi wena ngeke uzulungena wena nje zibheke ukuthi unjani ngathi nje uphethe noma yini kwenzakalani ngayo noma usaphethwe baba bethi uNkulunkulu lo muntu ngekazalunge la ngingale wayilabantu laba bakhona la bayangala ngithi yabo uma bekhuluma kanje athi uNkulunkulu Thembelani bacela ukuthi bexebule ngoQwibhili athi omunye ngeke kulunge lo muntu athola uQwibhili athi lona omunye athi indoda le akho uQwibhili kumele alithole kumele athole ipunishment ngempela ngizwe sebekhalisa izinsimbi qonqonqonqonqonqon ngivala amehlo kuvala amehlo ngivala amehlo ngithe ngisavalile amehlo kanje uNkulunkulu angitshengisa Thembelani uyambona nobani ungene ezulwini akangenanga ezulu walile ungene ezulwini njengawe umbheke ukuthi ukuphi wavela ngivulela iscreen esikhulu esingaka
ngayibona indoda ishe esihogweni kabuhlungu yacela amanzi uNkulunkulu athi inkosi cela manje ungipha amanzi amancane lo muntu into ebuhlungu ukhala ngokoma mina ngoma imhlolo engakazi into manje into mina ehluthula inhliziyo ukuthi uma ngathiwa ngisihogweni ngome kanje kumanje ngilambe kanje kumanje ngisha kumanje ngizoba yini mangifike esihogweni hayi lapho ke qala ke yashe wayesethi uNkulunkulu kimi lalela la Thembelani lento oyibona akusiwumbono lo lento le iyenzeka ngempela Thembelani akusiwumbono vala amehlo ngavala amehlo manje ngivala amehlo ngizwa izingane lezi zaseMankweni ziyangivuza vuka malume vuka uma athi ngivula amehlo ngisasendaweni eyodwa angikho eMankweni bese ethi uNkulunkulu uyezwa akho mbono ubona akho akusiwumbono lona lento iyenzeka ngempela athi ngabona ukuthi hayi akusekho kumuntu ozongisusa kulakeni lukaNkulunkulu manje sengibhekene straight noNkulunkulu ngalahla ithemba ngakhohlwa wonke umuntu ngabona ukuthi ngime phambi kwaNkulunkulu manje kushubile ay ngivula amehlo bese ethi uNkulunkulu sengiqedile ukukhuluma ngezono ilapho khona engiqale khona ukwazi ukuthi into ekuthiwa isono kanti ikhona bese ethi uNkulunkulu Thembelani yabona ke namhlanje ngifuna ukukutshengisa ukuthi abantu abafana nawe uma wakho waze wadlula emhlabeni Thembelani ekhala ngawe Thembelani umbulele uma wakho Thembelani uyinyoka ngifuna ukukutshengisa ke namhlanje ukuthi inyoka mina ngizenze njani hayi ngasho athi yabona ke manje kushubile ke manje hayi kushubile eyangibamba le ndoda yangiphanisha ngendlela ebuhlungu yangiphanisha ngayo uma ngithi ngiyakhala kulandwe inqumbi yamalahle esihogo azomiswa ngivele ngiyasha kule ndawo uma kumiswa amalahle esihogo ngiba yini kumele ngiqhubeke Nkosi yami ngilimaze ngiyalimala iNkulunkulu indlela ade ngishaya ngayo kade ibhlungu qhubeke ngishaya ngithe ngisayishaya kwavele esinye isono kade ngingazi ukuthi isono ngathi ngithi inkosi lento iyisipho athi uNkulunkulu akusisisipho lesisono lesi okunjani ke isona esinjani leso kusho ukuthi ngisemncane khona into eyavela kimi njengo gift like abanye abantu abangakwazi ukuyenza mina ngakwazi ukuyenza njengokuthi mawubuka i-channel okuthiwa Believe It or Not abantu laba banama angazini ukuthi umuntu unento akwazi ukuyenza abantu abangakwazi ukuyenza nami khona into ebengikwazi ukuyenza abanye abantu bengakwazi ukuyenza ngithi mina ivela kuNkulunkulu kanjani nje hayi bengikwazi kahle ukushintsha hayi mina bengikwazi ukushintsha ivision yabo ukuthi ngiyabuka something ngikwazi ukushintsha indlela yokubheka into recala nje khala yonke mangibuka ngibuke ngenye indlela sothi noma ngibuka umuntu mangibona ukuthi lo muntu lo ngathi ngiyamesaba kodwa ngifuna ukumbuka nje straight ngisebenzisa le vision ngikwazi ukuthi mangimbuke straight ngizosebenzisa le vision bese ngithi is a supernatural power kanti just wathi uNkulunkulu umlingo lo wathembelani usebenziselana umlingo and ivelele lento angazi uNkulunkulu iveze kanjani ivelela kimi wathembelani usebenzisa ngathi mina uNkulunkulu uyibona kanjani lento ngoba lento iyaziwa imngedwa futhi imfihlo yami uyibona kanjani ngaqala ngabona ukuthi ezulwini angisayi hey siyazini Nceko indaba nje isikhathi isikhathi ya isikhathi manje esesizosishaya sizoyiqhubha aseyiqhubhe khona lapho nje la uyigcina khona njengamanje ukuthi yebo wenza umlingo lowo kanti phambi kaNkulunkulu lowo mlingo uyisono asibambe nje khona lapho kwamanje ya uphathuzo bakhona ngoba bengisafuna ukubuza nje especially njengoba nje bawusho ukuthi labelungu ababili abebe amagay uthi bebe amadimoni and uke wathi ukungihlebela sikhuluma nayo sibabili ukuthi amadimoni khona amadimoni amagay abantu nje bane influence yamadimoni ngiright angithi yebo right yes so masibuya sobe sesiqhubha khona lapho ke nje siqhubeke futhi siye phambili yebo yes so kwamanje ake siyibambe la bomnandi lobufakazi bude but budinga upart 2 amen yes angazi ngaphandle kuma ngabe ukuthi khona nje amazokugcina onawo amazogcina engawakhuluma yes cha amazwi nje mhlawumbe ukugcina engawakhuluma amazwi okugcina engawakhuluma ilawathi laphezweni esikuyisambulo
uthi uNkulunkulu uthi nangobufakazi ababenabo ngathi uthini bamnqoba umubi ngobufakazi babo abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekugcineni into engayisho ukuthi ukuphila nje kwala emhlabeni kuncane kakhulu ungathokoziswa ukujabula la emhlabeni leso sikhashanyana usinikeziwe kanti usawuphila 1000 years ngale or usawuphila leso sikhathi vela esingapheli uthokoziswa nje ukuphila kwala emhlabeni okwesikhashana kodwa awuke ukhonza uNkulunkulu sengathi uyaqala la emhlabeni ukuze ungeke uyisole mawufika ngale la kiwa khona nami nje ngiyazama ukuthi ngiye ngale impela ngiphila lempilo efunakalayo efunwa nguye uNkulunkulu mhlawumbe amazwi engingawasha amanye ukuthi ngakhuluma nje ngale yancwadi leyana uJohane incwadi kaJohane isahluko sesi4 John oqala lapha ku4 elithi uNkulunkulu uthando akusithi esathanda uNkulunkulu kodwa yena wasithanda thina wathumela indodana yakhe ukuze thina sisindiswe asikaze thina siyikhethele ukuthi uNkulunkulu athumele kithi njengoba namhlanje uNkulunkulu ethumela abaprofeti ethumela abantu abafakazayo ethumela izingceke ethumela abavangeli nje kuyintando kaNkulunkulu ngeke size sikudirect nami uNkulunkulu evela kimi bengingazi kodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu enye incwadi ithi uNkulunkulu uyamvivinya amthandayo ngicabanga ukuthi lofakazi abuzelanga ukuvivinya mina ngedwa kodwa buzovivinya bonke abantu abakholwa ukuthi bebone ukuthi sikhathi bani lesesiphila kuso and enye into ke sengivala ke manje uNkulunkulu wangitshela ukuthi angitshele abalele bevuke into nje angitshela yona amazwi engizovala ngawo ukuthi uNkulunkulu wangitshela ukuthi angitsheleke abalele bevuke ngiyabonga hayi siyabonga kakhulu Ncegu ubufakazi bakho buhle kakhulu soqhubeka nje nabo until kuze kufike la usudadelwa khona sewubuya njengoba nakho ukhona ulasi nawe la emhlabeni kwamanje soqhubeka until size sifike lapho ngomusa kaNkulunkulu nizwile ke babukeli mina nje into engayisho ukuthi uNkulunkulu akasifuni isono kanti isono esikhulu kakhulu esokungafuni ukwamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho ngizonje mina yamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho uma ngabe ubulokhu udoubt utathana nokuthi ngempela isihogo sikhona uyezwa bayafakaza na ngeduze kwami uyakhuluma uyasho ukuthi wayefila ini ngalesikhathi lapha kanti futhi sisazoqhubeka igama lami ngumduduza siphinde sihlangane kwivideo elandelayo amen.